Hello mayam bo ahanba maktada I koknona khurumjari ngasigi video sidi yamna nungaiba video oidoini hojikse aise dance academy da chatnabagi damak loijinba loire karigi chattoribano haibada ngasise cultural forum gi 68th suba foundation day celebration tawgadoribani aduga ritu journal su ngasi phonggadoribani aduga chahi gi oina adum piduna lakliba award sing su ngasi pigadoribani mafamna dance academy da tawgadoribani aduga ngasi gi daista phambigadaba singna Sri Khuraijam Loken Singh Honorable Minister Art and Culture Tourism Mathangda Professor Thoidingjam Tombi Singh First Lalit Kala Academy Awardee 1988 Mathangda Sri Pukhrambam Bilas Singh Director Jain Manipur Dance Academy Mathangda Professor Koijam Santibla Devi President the Cultural Forum Manipur ngasi award phamgadaba mioi singdo ai haifetang haijaramge mayam Guest Award for Achievements in Literature, Culture and Other Activities. Ahanbada Sri Yendrembam Ibo Chauba, Thangmaiban Kabrabam Lekai, Impal West. Thoibi Award in Plastic Creative Art 2025 ki. Anisubada Tikendrajit Akoizam, Thawal, Bamol Lairak, Thawal District. Dineshwari Saitemana 2026. Ahum Subada Sri Arambam Biren Kangabam Lekai, Impal West. Huirem Amuba and Yaimabi Award Lifetime Achievement in Literature 2026. Mathangda Sri Kaisam Priyokumar Tera Khuraijam Leirak Imphal East Professor Chongtham Manihar Singh Award Lifetime Achievement in Literature 2026. Mathangda Hidangmayum Rahul Sharma Sawalban Nepra Menjor Leirak Imphal West Lairan Lakpam Dharmabir Singh Literary Award Young Creative Writer 2026. Mathangda Mutum Ramani Singh Kaisampa Thoksom Lekai Impal West Laisom Ongbi Indrani and Laisom Gitabli Memorial Award 2026. Mathangda Sunita Ningombam Thawal Azawa Thawal District Masnam Babu and Paswat Memorial Award Outstanding Women's Creative Writer 2026. Mathangda Khaidem Masa Gokulsan Lamdeng Khunau Lamsang Impal West Huirem Ranjit Memorial Award Lifetime Achievement in Lai Harawa 2026. Mathangda Sri Yengkhom Bihari Singh Kakching Khulen Makha Lekhai Kakching District Soibam Maradona Memorial Award Lifetime Achievement in Literature 2026. Mathangda Riuben Mangsangba Choitar Village Ukhrul District Laisom Tomba Memorial Award Lifetime Achievement in Folklore 2026. Mathangda Lehau Thabam Surnamala Sumati Devi Nambol Ulau Awang Lekai Bisnupur District Ngangom Banumati Devi Memorial Award Lifetime Achievement in Manohar Sai 2026. Mathangda Moirangthem Ongbi Sana Tombi Devi Tentha Khunau Awang Lekai Thawal District Takhelambam Ongbi Hamom Sawiton Devi Freedom Fighter Memorial Award Lifetime Achievement in Khongsom Parba 2026. Mathangda Sri Thoksom Ibohal Singh Jinga Makha Liwa Maibam Lekai Impal West Gurumayum Bala Devi Award Lifetime Achievement in Maitei Pung 2026. Mathangda Rajkumar Bhuvan Sana Segarot Konjeng Hazari Lekai Impal West Arambam Ibungohal and Binod Kumari Memorial Award Outstanding Creative Writer 2026. Mathangda Maisnam Deven Singh Singjamai Makha Sorkaibam Lekai Impal West Kumanthem Prakash Award Disabled Performing Art 2026. Mathangda Yumnam Rajen Yumnam Lekai Lairembi Maning Impal West Koijam Diren Memorial Literary Award 2026. Mathangda Kenebo Rajkumar Sanjembam Impal West Divina Takhelambam Ningsing Mana up to 40 years 2026. Mathangda Sri Lema Pokpam Lakpati Singh Kwakaithel Nganapi Thong Impal West Hauroksam Aigyajit Memorial Award Lifetime Achievement in Latta Isai 2026. Mathangda Gajendra Moirangthem Kongwu Khetri Lekai Impal East Nongthombam Mamgi Devi Literary Award English 2026. Mathangda Sri Moirangthem Tiken Singh Uripok Khaidem Lekai Impal West Thoksom Sanajaugi Memorial Award Lifetime Achievement in Matam Isai 2026. Mathangda Yumlembam Ibomcha Kaisampat Leimajam Lekai Impal West Pizam Roton Sana Maitei Memorial Award Lifetime Achievement in Translation 2026. Mathangda Ilam Indira Lalambung Takhelambam Lekai Impal West Loitongbam Kalachan and Loitongbam Ongbi Thampal Nganbi Memorial Award Lifetime Achievement in Ariba Manipuri Jagoi 2026. Mathangda Moirangthem Ina Uripok Ningthokongzam Lekai Impal West
Elangbam Dinamani Haibi Literary Award 2026 Mathangna Laimayum Birendra Kumar Sharma Yumnam Lekai Imphal West Haikrujam Ibongohal Translation Award Lifetime Achievement in Khongjom Parva 2026 Mathangna Professor Ngangkham Nimai Singh Kurai Konsam Lekai Imphal East Wangkhairakpam Gautam Memorial Award Best Science Writer 2026 Mathangna Sorokaibam Gambini Narayan Khamar Tripura Khaidem Nabakumar Memorial Award Lifetime Achievement in Literature Outside Manipur 2026 Mathangna Okram Manglem Maitei Khongman Okram Chuthek Imphal East Oinam Ningthemjau and Oinam Ongbi Jandabi Memorial Award Lifetime Achievement in Manipuri Culture 2026 Mathangna Laimayum Devendra Sit Sharma Singzamai Thongam Lekai Imphal West Thiam Iwomcha Memorial Award Lifetime Achievement in Classical Music 2026 Mathangda Srimati Sanasam Dani Devi Thawal Wang Mataba Ward Number 2 Wangkhairakpam Kanhai and Nubi Macha Laima Memorial Award Lifetime Achievement in Laihara Ward 2026 Mathangda Sri Kangabam Tomba Singh Kwakhaithel Laisram Lekai Imphal West Guru Mayum Narayan Sharma and Guru Aribam John Sharma Ningsing Mana Outstanding Personality in Manipuri Cinema 2026 Mathangda Brajamani Maisnam BM Maisnamba Wangkhai Yonglen Leirak Imphal East Kamal Toijamba Literature Award in Fiction Writer 2026 Mathangda Naurem Harimati Devi Kongpal Khetri Lekai Imphal East Wangkhairakpam Sanajawba Maitei Memorial Award Lifetime Achievement in Leima Jagoi Maibi Jagoi 2026 Mathangda Okram Khongnem Singh Thawal Achawba Makha Lekai Thawal District Hidangmayum Gauranitai Sharma and Mani Devi Memorial Award Lifetime Achievement Award in Lairik Haiba Thiba 2026 Mathangda Megachandra Kongbam Wangkhai Ningthem Pukri Mapal Imphal East RK Bidur Film Critic Award 2026 Aduga Aroibada Professor Haubam Nani Kumar Singha Itkola Manipuri Parasilchar Kasar Assam Khaidem Chingthoi Singh and Gambini Devi Memorial Award in Folklore Outside Manipur 2026 Si makaisi oidoine mayam award from Gadaba Miyoi Singduna Adudi Chatlurase Aduga video su mateng mateng adum namjarake mayam mathang mathang mireng taduna laibiyo Mayam yaure Photo sida lagi Yaure changba hore hojik Lai su katle Ikai Khumnajariba Chief Guest of Honor Singh Amadi Thauram Mapuda Reception Committee ki Chairman Dr. Khaidem Jaichandra Singh na Lengyan Kudol Tambina Banik Singjari Thauram asi hobdok chanabagi namakta ikai khumnajariba athoiba lengbirakpana lusingbiduna maira asi sukhatpinaba ningsingjari Mang tariba khongolda panthau liklam phatlamki Tau Tharapana Chong Kunduna Balium Sakam Naglati Mar Kugum Liki Obroching Chang Lanki Andromeda Chukatki Lokta Isha Mapanda Chakaki Lanchon Miki Chumang the Kablibi
इशानो मोनोशु थेबीकी सना खुनाना दुख्रबशु लहाव लेरियन मांख्रबशु लेपली कल्चरल फोरम कुंपुनी पांशु वलामोन की लंगाइदा पलिम यलो फली द कल्चरल फोरम मणिपुर सना Dr. Rosam Anand Singha, Arubada, Nagamapan Sinjum, Leptegi, Dr. Nito Konjam, Kelpia Devi, Hanna Amuka Hataramna, Pushen Sau, Forum with them, Petom Meva, Rapaga, Luina, PhD, Toribi, Isan P. Kaxin, Tolekai Degi, Kumari, Nomai Tempita, the Bibisu, Nona, Peton, members in Nona, Kapia, Kidota. Members Musutan, Oxarium Suiko Nozari. Ahan Bamaktada, Walasida, Langsin Biriba, the Cultural Forum, Madipur Bunuk Shibidana, Langsin Birukaki Punamabu, Taram Oxari, Koknona Kurumjari, Amaditabaman, Kamusjari. Nashi, Megita, Tara Taret, Lissingani Kondaru, I could get the Cultural Forum, Manipurna, Chahi, Umpugunipan, Mapung Parkpa. Loinana, Sahi Kutingi, Aquina, Sigumba, Nimasihe, your Pumatamda, Say Degilamda, Amadia Day Topatongaton, Hiram Sida, Todo and Topamio Simbu, Quina Kangajaraga, Ewar, Kachabagi, Aduba. We remember Haitana, Polamagi, Quaitagi, Siana Oiraba, like members in Kangajaraga Mukebu, Equinikai Kumaba, Uchabagi, Adugamuksu, Jati Hagda, Manamazum, Pungakba. Forum live members in Bu, Aquina Kakum Wachabagi, Patron members in Pushikakum Wachabagi, Sigumaba, Forum Guina Quadigi, Maruiba, Noisaba, the Metasigi, Dies the Linsin Biriba, Noshi told Masigina, Atoibalan, Biruki Pumpam Lang, the Linsin Biriba, City, Kurazam, Lokensin, Honorable Minister, Art and Culture, Tourism, Comment Manipu, Aduga, Forum Masigi. President Ho Pobiribi, Kaikunajabi, Professor Goyam Santibala Devi, Loinana, Akandaba,
मिठों लगे फमफम लांग लेंसिन बीरीबा लमदम सिगी अखोइना थोइदो हिदोना चाउथोकसरीबा मणिपुर की इहान हानबा ललित कला अकादमी अवार्ड फंबिखिबा मिंगोइन हंगचरबदा कैकुनिजे ओजा प्रोफेसर थोइदिंगजम ओजा टोमी सिंह ओजा सी सही 90 प्लस नि होगिसी अखोइना तंगाई फदना ओजा ngahak tang उपसिदिंग बेक्तबा याति हादना सी ओजा ने लेंबिरपा सिगदमक ओजाबु ai थोइदो हिदोना ओजा बि कैकुन बुचरी लोइनना फोरम की सिगुम थबक थौरम पुनमक्ता अदुम अचौबा मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली मतेंग पांगिदना त लेबिरबा मफम मसिबसु मफम मसिगी ओइना हाइबदी जावनेबा मणिपुर डांस एकेडमी की डायरेक्टर ओइना थौ पोबिलिबा कैकुमजेजब चिरी बुक्रमबम बिलासी कैकुमजेजब मरि मपु आई आहानबदा तराम लो ऑक्शनी को नोंजरी लोइना मसि अखोइना कचगदरिबा अवार्ड असिबु मतिक्साल बसु साल बसु हराव हरावना लौबिगनी खन्ना अखोइ पुमनम की मांगदा दाइसदा लेंसिन बिरिबा मसिगी अवार्डी कुंट्रागा मंगा अवार्ड सिंह असिबुसु कटबी रखिबा अवार्ड सिंह की असिगी डोनर सिंह मांगदा लेंसिन बिरिबा अदुगा अखोइ परम असिबु फाइनेंशियली मतेंग पांगबिदना मपुंग फाना सरुक याबिनी हाइदना लेंबि रखिबा अखोइ पेट्रोल मेंबर मरी फंगजै पेट्रोल मेंबर मरी मा अदुगा डोनर सिंह इमुंग मनुंग पेट्रोल सिंह की इमुंग मनुंग अदुगा फोरमना पाटोन कसरुबा अमसुंग कसरुदब थिबिदना लेंबिरक्तना होलसि पसुबोना तेंबिरिबा कैकुनजेबा अल्लमानुजा लाइगुरु लमदम सिगी नाथ लाइनिंग लेसन कोरिडोरदा कथोपिरबा अदुगा मुसु यूनिवर्सिटी कॉलेज की लेंसिन बिरब खाकी बोनम अखोइ कल्चर फोरम मणिपुरना चाही मगी मनुंगदा पांथोक सखिबा तोंगान तोंगान बा अखोइ एक्टिविटी मयाम ममा लेजै मदुगी पाउदम मदु मसिगी खुदोंसा बसि लौजरगा मयामदा मुतम आई खंजगे हाइट बसी अखोइ होकिबा सही लिसिंग अनि कुनगा मंगा दकिना हंदकी लिसिंग अनि कुनगा तरुकी अप्रैल फावबसदा मणिपुर की लान इरांग कॉन्फ्लिक्ट जोन मैम असिगी मरक्सदा अखोइना लेप्तना दमक फोरमना तौजबा खरा अहनबदा जनवरी तांग अमा लिसिंग अनि कुन मंगा युमचकशन नमितसिदा अखोइ कल्चरल फोरम मणिपुरना सिंजरगा ऑल असेंबली रोड लेरिबा मणिपुर असेंबली सेक्रेटरी की आर्काइव्स म्यूजियम हॉल कुमारी तखेलबम थोबी टीवी की चामक मंगा चुबा मपोक कोमोन अखोइ आहान बना पांथोक सखी जनवरी तांग अमसिदा हाइरिबा निमित असिदा हानगी सेक्रेटरी अकादमी की मणिपुर लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड की कन्वीनर ओबिरंबा अखोइ पुमना मपुलम जिंदम ताकबिरिबा हिरम खुदिमक्ता अखोइ की चीफ एडवाइजर ओइना फोरम की लाइब्रेरीबा कोई पुनमना कैकुनजेरी ओजा प्रोफेसर होरेन बिहारी सिंहाना अटोइबो मिथुनलेन अदुगा फोरम की प्रेसिडेंट ना ओजा शांतिपुराना प्रिसाइड तोबिरगा अदुगा अमुक हौजे हौजिमक सेक्रेटरी अकादमी की कन्वीनर ओइना लाइब्रेरीबा कैकुनजेरी ओजा प्रोफेसर अजन प्रजामना अखन्नबा मिथुनलेन ओइना लेंसिन बिरगा निमित असदा मरी लेनना अखोइ जीपी वुमेन्स कॉलेज की मणिपुर डिपार्टमेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कोंथौजम बिजलताना फिक्शन राइटर कुमारी थोबी देवी है माना याना मरिक चुम्बा वफम थम्बिखी मथंगदा मे की तांग 19/9 लेबाबोपा निमित असिदा अखोइ मणिपुर की लेरिबु मैम सिंग असिगी मनुंगदा अखोइना तांग अमदना थोबी देवी की तांग 19 जिना अखोइगी पाबुंग खेल संदगी अगस्त की तांग 19 सिना राजकुमार सितोजी की अहम सिदी अखोइ कैलेंड्रिकल वाक अमोइना फोरम नदुमक चथदुलाई अदुना मरम मरगा अखोइ नमिसिसु मणिपुर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी दा अखोइ पनिर बिंथौ खोंजम खेल संद सिंगागी चामगनि पानसुबा मपोकुमन थोरम पांथोकी हाइरबा नमित असिदा kai khunjerba lamdam sigi cultural activist aiba oja shri naurebu indramani singhana pandit ningthau khongjam khelchandra singhagi punsi amasung tabak haibasida yana madik chumna wa ngangbikhi mathangda megi tang taratret me tang tarong doi si doi batung me tang taratret singni kun manga thang chen me asida akoi mafam simakta yawani romani dance academy ki sigi auditorium sida akoi humpugu teret suba nasigi namit mamangi thagi humpugu teret suba akoi chahi gi foundation ti tongjabaga loina akoi da petrol member abirkhiba adu award kalkhiba adu musu society academy award phangkhiba adu mayam singasi akoi namit da akoi oksai फोरम की अखंडबा चटनबी अमोइना कोई लाइफ मेंबर्स की मरता किसु क्वाइदगी अहल लोइरबा मेंबर्स कोई खंगा जरगा नमितुदा कोई
pabung ya school koirakpam awang sekmaidagi aduga kongpardagi soibam nungsikpa bidai aduga ya school dagi koigi lamdam sigi saknairabi kumari yangkom rama loinana Srimati Binapani Thoksom ya school dagi kai khumna cheriba member mariasi forum gi khwaidagi liraba senior most hang lojeraga nimitu da khoi kai khumna ba uchaki loinana koigi live member sing marakdagi Sete Academy Award Phangbikhibi Kudambaina Ekoi Srimati Hobam Setapati Devi Sete Academy Award Lisingani Kunmari Adu Khetremim Subadini Devi Parsita Purskar Adu Dr. Wakom Singkangan Ba Yuba Purskar Lisingani Kunmari Phangakibani Makoi Punu Musinga Sipusu Ekoina Numet Aduda Harau Taramna Okshaki Loinana Academic System Namoina Numetuda Ekoi Rajkumar Mani Singhana Manipuri Corridor the Lorma Tawdang Haibasida Ekoi Literary Forum Masum Makasa Tazaki Forum ki advisory su aibirba Professor Hrem Bihari Singhana yar lobby kiba thola maduda sakna harba critic ahum haibadi Dr. Laisam Koyang Singhana mana mu Rajkumar Mani Singhagi punsi masung thabak adugo Dr. Konthokjam Bijlata Devi asina mu fiction writer amoina Rajkumar Mani adugo Dr. Konjengbam Minakatan Singhana handok loi amoina Rajkumar Mani haibi hiram masida tongan ba je apung phana langthok piki Mathangi tha haibadi ekoi June tang kuni thoi disingani kun manga numisida namu Manipur State Central Library ki auditorium da hobam koi Dr. Nalini koi tai masini jibiba masi su koi na ka kun bo chagriba ma ki lai ani nungsi thoi ba masung pun kangnan bi amadi atai drama sin habasi numit da phondok sakhi haiba numit asisu ekoi kai kun jeni moja Professor Biharina atoi ba mitunglen oiraga Professor Kojam Santi Plana Thorma Pu Waiki Adugamu Longjam Choichan Rasi Kai Kunajeriba Sinamu Kanaba Mitunglen Oina Leiraga Nabit Aduda Hongkiba Nungsi Toiba Habasiki Maramdana Nasi Koi Kai Kunaba Uchagadriba Professor Hobam Nani Kumar Singh Dean School of Humanities Assam University Silchar Manip Department Kiti Ojabu Ojana Nabit Aduda Wangang Biki Bani Aduga Pun Kangang Bi Madiati Ramasin Habasina Professor Chirom Rajketan Singhana Wangang Biki Matang damu ekoi lesingani kun manga segi August ki tam tara ni palda ko State Central Library ki auditorium sida amu Rajkumar Sidor Singha ki cham ki tarang lu shupa ma pokko mon si ekoi amu anduk sei haiba numet asida kai komna jeri bi mayang bam Akshay Kumar Singhana mahang namu ekoi Rajkumar Sidor Singha ki punsi masum thabak haiba sida wa nangbiki loina amu ekoi Lising Adiga kun mangagi July ki tang kun tadi GP Women's College da ekoi forum ki annual general body meeting si pangthuoga ekoi ki sahi mata tawda thabak thorom yam sing si amu ekoi hanaman sing ki yathang matungin ekoi kan taw sakhi ya thok sakhi matang dam September tang taru thang chin numit asida Khwaipam Sunita Devi ni iba Nura Singtharo si bangla mek tani aduga mu irol lungdagi khonjeli la mari apun mani haiba lai Ani semu koi DIPR da numitu da koi pongdok saki aduga pongi ba lairik sigi maramdana Dr. Athokpam Khorchandra Singhana wangang biki September taram mari isingani kun manga nongmajing numit asida amuksu koi State Central Library hall da hobam setepati ni iba ima gi sanam natumba musung misna thambal konjeli lani haiba konjeli lagi lairik asisu pongki aduga numitu da si kai kun ba shagadriba kai kun jerwasi mega chanta kongbamna wa nangbiki amu October ki tang manga ekoi tha si swan kanadana October ki tang kun manga ni singani kun manga nongmajing nimit asda mudia pe ki auditorium asda ekoi khati rajem ekoi ki hanigi former general secretary to State Academy awardee mahaki State Academy award phangki ahingna yakshili ba mang haibasi ekoi midai mekta amu phondok sei masibu amu ekoi kai kun jeriba hanigi convener State Academy ki Sri Nomaitham Kiran Kumar Singhana English ta handoga Night Tented Dreams haina English ta handoga numeda da punna phongki October ki tang taraka mapal singani kun manga nomajing numet asida muksu ko State Central Library da Naurim Vidyasagar da khomjin ba aduga ma nainabaki lai kama zero boundary Manipuri saireng loina na kogi changna na puthok saba ditu shapong si phongki aduga Vidyasagar ni ibiba zero boundary Manipuri saireng haibasi ki maramdana Dr. Sagapam Merinana yamna marik chumna nainabiki amu
December tang kun October tang lising ani kun manga ki thang jin mit ki pung amaga makai ta basda amuk su DIPR ki auditorium sta Professor Thiam Jakendra ni iba Einstein magi taipang haibisi amuk hanna mitai mek ta phongdoki aduga hari basi ki marandana masi su mo ekoi ni kai kun ba ucha ga triba oja physics ki oja Professor Ngangkham ni mai singana la si marandana mar chumna miyam da thambiki amuk ekoi November ki tang tara ka manga amsung tang tara ka taru English ni kun manga ki magang sahi sina mujipi women's college da Manipuri folk song amsung culture hai bhiram masi ekoi CM80 koi chief minister ki artist ki tengbang sina ni korum de kun mari sigi makha da art and culture ka khusam na rega ni ki oba seminar ma koi pangthok sei nimedas da koi DM University ki kai community ba vice chancellor Professor Wembam Chan Babu na koi athoi ba lengbi rak poina ko jam santi blana koi gi aka thorma pu oina loina na GP Women's College principal Professor L Rajan Singhana amasung ko shiri Guru Mayum Dharmadas ani isna mo khana lengbi rak poina lengsin biki numit asida koi ha banumit ta Professor William Bihari Singh Professor Rajan Tojam ba mani Professor Tojam tampa ahum na moderator koi biduna Sanglakpam achau charmana Manipuri harau kumaida saknariba kunung isaida Manipuri nat aduga mu Waikom Dr. Waikom Romesh na lining lashon amasung irat thonida kunung isai loinana Dr. L Sanajawa mitaina kunung isaina Manipuri khonai da lawriba thongdang aduga mu Dr. K.I. Abdul Hakim Sana mitai pangal gi kunung isaida nat ki masak Dr. K. Minaketan na kunung isai masung Manipuri saida Dr. L Anand Singhana Manipuri kunung isaida lol gi masak aduga Dr. P. Lilabati Devi na kunung isai ki makhal amasung masaja sing aduga motang maring na maring kunung isai na maring kunai da lawriba thongdang aduga mu Dr. K.I. Gitarani na angang sing na sanabada saknariba kunung isai na Manipuri kunai da lawriba thongdang aduga mu chungboy siru kunung isai da siru kunai gi nat aduga Dr. L Koiring na Manipuri singi nausum isai da nat ki masak amasung Yuleila Teresa Research Scholar ni manamu tangkulgi kunung isai gi masak hai biram singasida tongan basi lantuk na yana mapung phaba adugumba seminar ma khoi nimini koina lantuk saki koi December thas da koi program se manga thok hi tawi auditorium da hijam guno gi part centenary seminar ama amuk koi sete academy ga punna pangthok se masida koi khetri nai Professor Rajan Tojamba aduga Professor Ais Kendra Salmana to lengbir pa kan lengbir pa mi thorma pu warga hongdok saki nimisida koi kai community Professor William Bihari Singh amasung Professor S Lanchen pa mitai anina moderator oi biraga N Kavita Devina live and works of Hijam Guno Singh Dr. T Kunjashwar Singhana Hijam Guno as a translator Dr. N.G. Ekasini Devina Hijam Guno Singh as a writer of Khandakabya Dr. W. Subhaschandra language and diction of the writings of Hijam Guno aduga muk ai samang na Hijam Guno as a playwright adu Dr. K. Memtona Hijam Guno as a traditional novelist loina na sei Shamila Devi na Hijam Guno as a modern novelist aduga muksu Dr. Maya Nepramna Hijam Guno as a short story writer hai biram na singasida tongan ba sei lanto biki ikai khum nazari ba thoi beling birakna sol kodol tambina banik sigre mathang da sem sabigani Dr. Lamabam Pardesi Rims Road Imphal mathang da lengkat piraksi Dr. Lamabam Pardesi Rims Road Imphal kai kum nazari ba toy baling birakna sol khodol ta bigani makha tarak basi sui kai kum nazari ba atoy baling birakna khodol tambina ba noluk na ning singjari
ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯤꯡ, गीता देवी, नोंमाइथेम गीता देवी मणिपुरी लोल खोरीलोल अमदी नाट चौखटनब होटनबदा अचौब थौदांग लौरिबा द कल्चरल फोरम मणिपुर बु थाजबिदुना पेट्रोल मेंबर ओइबिबगा लोइनना मतम पुंबदा फोरम बु पुंगिंग थौगटपिरिबबु सखंजदुना द कल्चरल फोरम मणिपुर गी हुंफोगा निपान सुब फाउंडेशन दे थोरमदा थोइदों इकाई खुमनबगी चेरोल पिजरी। कोइजम शांतिबला देवी, प्रेसिडेंट द कल्चरल फोरम मणिपुर, इम्फाल में 13,2017 ꯃꯈꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯥ ꯀꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ R.K. ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯖꯤꯕꯟꯃꯥꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯏꯝꯐꯥꯜ꯫ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ R.K. ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯖꯤꯕꯟꯃꯥꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ꯫ डॉक्टर हौबम नलनी देवी, मणिपुरी लोल की अचंब वाहीसिंगा फजरब इमेजरी सिंग सेमगतुना अपाब सिंगु वारी मचागी नुंगी इचेल चिंचिल हंदुना टॉप टॉप महाव पीब ngamlaba कंगलमद्रिब इफुट हाइबा वारी मचागी लाइरिकता साहित्य अकादमी अवार्ड 2015 पिरकपदा दि कल्चरल फोरम मणिपुर की 49 सुबा फाउंडेशन डे की थोरमदा अयीबी असिबु इकाई खुन्नजबगा लोइनना तराम ओकपगी वारोल पिजरी। कोइजम शांतिबला देवी, प्रेसिडेंट द कल्चरल फोरम मणिपुर, इम्फाल में 13/3/2013।